Kumbakandai million ngot kinong India kidon hari Arab. Prahajar ton kabam pa ka India sya Middle East. Nagabenta ki pedwer jagatma. Tiri Arab ki ong yo Donald Trump ba umday ban sange iya katma. Henry day ban bom ya ka Iran. Hadu bandalwet. Hadu bandangam. Larangin paitok sya kiri Arab. Kiri Arab kim syam lai jaka ya ka Amerika bad ya ka Israel. Ban pendon kam ya ki airbase. Bad kumjuru ya ki airspace jongki. Ka Amerika haba bom ya ki Iran. Ka syubom lengba naduriyaw namar ba kiri Arab. Kimay jaka ya ki sipay Amerika. O Donald Trump mula weru ya kiri Arab ban yasno aktibad ka Amerika ban sengit ya ki Iran. Ya kataru kimtre. Kiong penban Trump sengit ya ke Iran. Wat nom sange. O Donald Trump wong beteng no samapi. Ladangin pai sya ke Iran. Manu barul ya ke Iran menta. Baro kinong yalam jong ke Iran kilayap. Penban katma kamdon jingtut kayad bisikmat. Tang mentau benai mat senriungut ki he jong ke Iran. Kilayap haki airstrike jong ka Amerika ben jong ka Israel. Hakalay trik jong penay matchlim u defense minister u majil Lebnal Reza. Haka pratrik u top IRGC official. Haka khat artrik u missile unit commander u Abu Dhar Muhammadi. Haka khat nyutrik u Ali Larijani u top security chief. Badu Golam Reza Suleimani, Ubasich Commander. Haka Khatratrik, Intelligence Minister, Ismail Khatib. Hadin ka jingyap jong Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader. Laru lanila penyaj katma. Daw Ali Larijani. Wala kairan kalakam bakilatung yu Supreme Leader batmai. Daw Mujtaba Khamenei ukun jong Ayatollah Ali Khamenei Henry kasyulong tangga kerteng. Nadu balajid yu hadu menta. Umpat syam lakren watang shikentinru. Umpat syam lapen idur hangnu. Uklempat ay kublay yaki paiba. Uklempat keren yaki nong yalam. Uklempat keren yaki spay. Haba baro ki he jong ke Iran kilayap manu baruli ya ke Iran mentah ne ke Iran kalakhlem. Kadkum ke report bad ka jinglum jingtip jong ke intelligence jong ke Amerika. Mujtaba Khamenei uday uge. Suggesting Iran's supreme leader is gay. The New York Post is reporting US intelligence indicates Mujtaba Khomeini may be gay. Ladangin kelakasi ya ka kentin geng isngo kumba kelak korplat namar ngiong hijrah. Laung ba Mujtaba Khamenei usyong ka parasyon rang yaw nong tre jong kupa jong uhi. Laung ba deiru nagani kadaw bau Ayatollah Ali Khamenei syam labu yaw Mujtaba Khamenei kumuban sa simti ya ka kam Supreme Leader hadin jongo. Haga jeng yadai berkani Donald Trump ular kiyap ler yap ang lajan saban lim lendang. Daga baong ru kumnu hijrah unsin syariah keri. Ladau dang imru kadai hok yu banri syak pertai. Namar omdan hakanu kunu keri jong pertai. Bansen syariah keri dau hijrah. Te perlok lada pinang kuasyu ban yos ngaw yaki update sa comments.